Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagam ang nagpailingad itinagan na Hazel. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ginuranak ti kabsat ko. Gapo ta saan ko asinurot ti kayat na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Hazel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nabayag metin nga agar-aram ken kaday jay nga Ariel. Saan kaday, Hazel? Wan tatang, apay ka di. Awan ka di ti planom amang sungbat ken kuana. Planok nga rudan asong batan tatang. Kahit napaliiw mo ka di metlaeng ti husto akababalin na. Ang mga nuadan to ti pagbabawyam. Iso nga rod a plano kun asong batan tapno maamamok ti pudno nga ugali na. Apay, saan mo pa'y nga mo ti husto nga ugali na? Saan pa'y atatang, ta saan kami pa'y mat nagkadkadwa itinabayag. Sanak mat asumursurot kan kuana, no kasta nga ayaban nak ngagpasyarwan no mangan. Ket nusong batam. Ijay kanton asumurot ken kuana ngagpasyar wen numangan. Wan atatang, tapno maamamok ton ti pudno akababalin na. Hawen Angem saan ka di ani Ariel ti kayat ni manang mo aparaken ka? Wan tatang, ngam syempre, ti kayat kumatlaang ti masurot. No kasta, talaga adisidido kan amaadaan iti boyfriend? Wan, nakapagdesisyon na kon gayam. Okay, katsapay ko mataawan to ti pagbabawyam ama ki boyfriend. Sa bagay, awan mo't siguro ti agbalin na parikutyo. Adamot trabaho na, saan mo't atambay? Wan, saan ka diyan na istorya kung agkatrabahuan da ka ni Manang Bella? Wan, amok. Saan ka di ani manang mo tinangyam amo kada kayo? Wan, naku namat ni Manang anasingpet ka no. Apay nga taasaan ani manang mo ti inaram na. Napimpintasak siguro iti matang na. Talaga mo't anapimpintas kang ni manang mo. Di ka man mang pasablog dita. Depende mat iti mang kita. Agyaman ak sinong bata na Hazel. Kung naklakit din no awan namnamakin ka. Pag kunaamat nga awan namnamam kanya. Wan tanaka at atap ka mo. Saan mo paya kahit isumurot kanya ka mapanmangan? Wan ta santa pa'y mat nga gayan ayat. Nga maitata sinong batan kan, mabalin kun ti sumurot kan ka ang mapanmangan. Kahit mo nga rod mapantamangan. Saan pa'y nga ita Ariel? Ado pa'y ti aramidag. Intun awan trabaho tang agpadpada. Itikas na, nawaya ti oras ta. Okay nga rod. Kasano? Itulod ka nga rod din. Wan Ariel, kan dumagas kalatan ijay balay intun madamdama. Barang adan ijay ni Manang Bella. Ipakaamuta nga gayan ayatan. Katuwa na. Maragsakan lakit iday jay. Amok asyak ti kayat nang agbalin a boyfriend mo. Gaputa amuna anasing putak. Maragsakan na kaman. Tagayan ayat kayo gaya man. Kaano pa'y asinong batam ni Ariel, Hazel? Italaang Manang. Maragsakan ak para kada kayo adwa. Kat balbalaagan ka, Ariel, ha? Di mo nito pasakitan ti kapsat ko, tasyak ti makalaban mo. Ikarik, Bella. Jak to pasakitan ni Hazel. Amang ano iso timang pasakit kanya. Anya? Si kamot, Hazel, agsingsingpet ka. Gapot amok ni Ariel. Nasingpet kan awan bisyo na. Wan Manang. Anya ti pagkunam kanya. Naloko? Wala. Agpakada ak nga rudan tane, rabiin. Ada pa'y trabaho kinton bigat. Agan-anad ka nga rod iti panagawid mo, Ariel. Wen, agan anadak para kin ka. O kasano, agpada nga awan trabaho ta inton bigat. Kaya't ka mata makasango amangan. Mabalin ka di mapantamot mangan iti restaurant? O sige. Basta sagot mo Ha? O, saan mo kaya?
Kayat ko O sige nga ron, sukunan ka inton pigat. Okay. Agchat ka nga umuna Sakbay nga umay ka. Itak lang nga umay iti dayto restaurant. May kadwala ang mat dahito sa marekak. Tibus ko tinangisuro kanyak ni dahito restaurant. Kasta ka di? Aanya kay mati bestseller da dito Kita ang menu. Gan ag kita kamatan man niya ti kayat mga orderan. Okay. Daytoy ti kayat ko, Ariel. Ha? Nagninamat dahita. So katam ti order mo. Dilan nalakat ti orderan. Ha? Nagastos unay no dahita ti orderan ta. Dahito langan. Nalaklaka. Nangina unay ti kayat mo. Nadismayakit din adagos iti iruruarmi ka ni Ariel. Apay mat. Nagkuripot mat. Ha? Apay. Damo mila ang arumwar ang mapanmangan ngam para 290 a presyo ti makan. Ibagana ang nagastos. Di na kayat nga iso ti order. Arigla ibagak nga uray siya kung timang bayan. Ngam jak lang kayat amabaynan. Iso binaybay ako. Iso ti nag-order. Ay, unay mata ni Ariel. Pinagbigyan na kalata ko man tadamo yo pala ang tirumwar ang mapanmangan. Jak man mo. Naawa na nakit din adagos iti ganas kan kuana. Kasla na turn off ako. Si Kamot, kasungsungbat mo pala ang iti tao. Di mo ibaga nga i-break mo na adagos. Saan ko pa'y matkit di nga isina? Ngam, paliiwag pa'y Dahito iti share ko para iti pang grocery, tatang. Ay, medyo maditirik na kanak ko. Si kalata ko man ti mapanag-grocery. Ingkalain ni J. Drawer ko, tiintid ni manang mo abela, nga inayon mo apag-grocery. Sige nga rod, tatang. Paliiwan nyo ti bagiyo No saan sumaya at aging gaenton bigat, mapantayo agpa-check up. Ay, bareng ano sa maya at tirik na kinton bigat, anak. Apay anak ka umay ka, Ariel. Awisin ka kumangagpasyar. Adapay papanak. Mapanak ka grocery. Tasaan ang kabaulan ni tatang. Nasakit ka no ti bagbagi na. Kaduan kan tapno mabibiit. Kalpasan na, mapantag pasyar. Sige, sikat ti makam mo. Iuray nak nga rodbit tagpalasak. Mapantan, nabayada kon. Okay. Bitbitak to ito akarton. Si kamat na may sa akarton. Okay. Sana bale, si dagmat ti pagtaksyan dito Mapantakit ti agjipan Sayang lang ti pagtaksi. Ariel, nagadayo pa lang ti panadaan. Kan nadagsan ti kargata. Kabaalak matabit-bitan to ito akarton. No sika, kabaalam. Ngam siyak. Saan? Saan ka madanagan? Siyak ti agbayad. Kasta aya. Sige. Agtaksi tangarudan no isuti ko na. No kasta, in break mon? Wala. Talaga, jak magustuhan ti ugali na. Anya ti reaction na, iti in break mo. Naliday. Tinamag na, no, anya ti basol na. Kat, anya iti imbagam. Imbagaklatan ang na-realize ko saan ko gayam nga ayatan. Sa bagay, alangan mo't nga ipilit mo pa lang ti makirelasyon kan kwa na, no kunang mo't turn off kan. Makapaturn off mat ti kinakuripot na. Ure o awan mat Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Hazel. Awan mo ti inaramid kan ka ni Ariel. Ngam apay anak i-break ka kan kwa na. Na-turn off akan kwa naman Anya ko mati naka-turn off Kat nabayag mo't nga amok ni Ariel. Awan mo't mading aramid na. Nagkuripot mat mana. Anya, day tala ang tirason mo? Katwan, jak kaya tikas dya alalaki. Maditikas na nga aramid, Bella. Awan madi nga inaramid kan ni Ariel. Kasaritam kat sublam mo't naang. Nasingpot ni Ariel. Ay, jak kayat manang. Jakon kayat ni Ariel. Sikan ati maki-boyfriend kan kwa na no kayat mo.
Bastos ka. Kasano ka tipilit mo mat ngamin? Imbagak lang arudan na jak kayat. Mano na bulan tinapalabas, ngem di kay latag tintin nagari kinimanang mao. Kasano mat ngamin kat ipilit na ti kayat na. Jak arudan kayat ni Ariel. Kasano, ket nabayag ngam amuna ni Ariel. Amuna ka naw, asaan kan tungag babawe, no iso ti kagasat mao. Jak ngarod kayat ti kinakuripot na tatang. Kasano nga rod ang makapagkapya kayo iti kabsat mao, no awan met ti mayat ngagpakumbaba kada kayaw. Ay basta tatang. Siyak pili iti lalaki akadun na. Saan kit diyan ni Manang Bella? Amo ka din ni manang mo nga dagar-aram kan ka. Saan pa'y? Di nakmat ka sasaong. Nasakit pa'y lang tinakam na kanya. Kat, kano nga'y aplano masong bata ni Norman? Kaya't ko am-am-am mo anaimbang. Ang mga nusong batak at may samat ako ripot. Kanya nga rin di planom ita. Naawisan na karumar. Sumuro ta. Iti kasta, mapaliw ko ti ugali na. Kasta? Wen narigat ti maylawaan man Kaya't mo ka diti sumurot kanyak ang mapanmangan. Wen basta sagot mo. Siyempre alangan mo't asikat ti pagbayadak. Okay, sanino nga rod ti pangananta. Basta sumurot ka kanyak. Siyak ti makam mo. Sige, mapanta nga roden. Ala, agpili ka. Nuan niya ti kayat mo. Mabalin ka diya ito iti ordered? Sige. Apay kid din na saan. Anyapay, Awanan, daytoy laang. drinks. Panghimagas. Agorder ka laeng. Orderan ti kayat mong orderan. Awanan, naragsak ako na daytoy laang ti order ko. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Okay. Mabit laeng. Tayabak ti waiter. Naimas matgayam ti luto da iti daytoy a restaurant. Siyempre ayaban ka ayamat ditoy. No amok as an anaimas. No kas pangarigan tasong batan ka kat agasawa tanton. May turid nakpay nga tapakanan ditoy. Depende. No kaya ti budget. Kasanon, no may sa dosenan to ti anak ta. Di saan kayon to akabalan apakanan ditoy. Ang ilutuan kayon to iti makan anaimas. Kas kaimas iti makan iti dayto a restaurant. Talaga? Amom ti agluto? Siyempre mo't amok ti mangan. Di amok mo ti agluto. Kat musong batan nakton, agpasyarak di balayo. Tailutuan ka. Agpaiso? Hawon Basta sungbatan nakpay. Adda nakaibaga kanya. Nga adda nakakita kada kayong adda kadwam amang mangan iti may sa restaurant. Day jay iti kayat mo? Jay mapakan na ka iti nginginaan a restaurant? Saan lang mat aday tati pagrukodak iti may sa lalaki manang? Gansaan mat akanayon? Uray maminsan laang. Kat, tangay napakan na ka iti naminsan iti nginginaan a restaurant. Kaya na yat mon? Saan ko paya sinungbatan manang? Apay ka di asyak ti sipsiputam. Siyak ti makamong agpili iti lalaki para kanyak. Tingamin bukod mo abagi at ipakibiyangam. Na, bastos ka. Diyak kaya ti makiapakin ka manang. Ngam ko saan mo mat apakibyangan ti love life ko? Iti panaglabas ti Aldaw, sinong batak ni Norman, Mr. Lonely. Kanayon ti umay na ije balay, ket nagamamuda kinimanang ko. Ket dita, ininot ang naawat ni manang ko, ti kaayan ayat ko. Tuy pagayam mo, Hazel. Agyaman ak pagayam Hazel, iti dayto apakasaritaam. Awan ti sabaling agpili iti pakirelasyonan, wenno pakiasawaan na, no di metla, ti mismo amasaknan. Iti kasta, awan to ti pagpabasulan na, no bilang taagkamali, iti mapili na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Hazel, manipod probinsya ti Benguet.
tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.